Ассалому алайкум дӯстони азиз. Нархи хӯрока дар Туркия. Хӯрока бисёр ба сифатай ва ойликҳои туркӣ бисёр дастрасай ва баракатай. Як пакет 89 сомон шуд. 89 сомон ма чӣ харидам? Ҳозир якта ба якта нишон медиҳам ва ном бармекунам. Котлет 400 грамм, дарунашда 9 дона дорад, 9 сомону 25 дирам. Тухм размери миёна 15 донаш 17 сомон. Донаш 1,14 меавад. Равған подсолнечный ширинкардагӣ 18 сомону 30 тин. Нахт 1 кило нахти майда 9 сомону 90 дирам. Бринҷи майда 7 сомон 90 дирам килош меғалт. Лимонад 1 литра лимонад 4 сом 30 дирам. Айран ба монанди чакай дар об кардагӣ 1 сомон 20 дирам стаканаш. Нон 2 сомон, 2 морд аст, 1 морд аст. Кетчап 7 сомон 90 тин 1 килои кетчап. Бон иштиҳо.